Oke, Ananda Tri Irma, sudah siap nak? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Oke, baik, silakan Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Peserta kedua ini anak kami Tri Irma ya, 3 Irma ya, dari Abu Musa Al-Ash'ari ya, bacanya Al-Ash'ari ya, Al-Ash'ari. Siap, kita mulai dari soal pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Alhamdulillah, soal pertama selesai. Kemudian soal yang kedua. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Alhamdulillah ya, selesai. Soal ketiga. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa id ja'alna al-baita masabatan linnasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأحدنا إلى إبراهيم وأحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim ya. 3 soal sudah berhasil dilalui ya. Baik, langsung saja saya mau ke Pak Ustadz Yunimaha. Gimana komentarnya Pak Ustadz? Baik, Tri Irma, hafalan alhamdulillah tuntas, cuma ada yang perlu diperbaiki. Pertama tadi di soal pertama misalnya waqaf. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Seharusnya haula, jangan di ha. Itu haula'i satu kalimat ya, Nak, ya. Nanti diperbaiki itu. Kemudian tajwidnya juga ada tadi di soal pertama mim mati jumpa dengan ba, harusnya itu panjang. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Tadi pendek ya dibaca ya. Kemudian di soal yang kedua pengulangan ibtida, memulai. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Diulangi tadi dari baina yadayha. Kalau apa tadi lebih bagus dari wa ma khalfaha saja, atau dari, atau ini kan pendek ayatnya sekaligus saja tadi sebenarnya bagusnya ini. Tapi karena tidak sampai napas ya, wa ma khalfaha saja tadi ya. Jangan diulang dari baina yadayha ya, Nah, ya. Kemudian terakhir ada 3 kali bel tadi ya. Ada 3 kali bel, 1 kali berulang dalam catatan Ustadz. Ada 3 kali bel, 1 kali berulang. Setelah dituntaskan atau bisa dilewati, kena ditajwid pula. Wa Ismaila an tahira wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira. Ra-nya itu 2 harakat, ada alifnya ya. Nanti coba perhatikan lagi di Qur'annya supaya bagus hafalannya, Nak, ya. Demikian, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz Yunimaha. Selanjutnya Pak Ustadz Raffi Munir. Iya, anak kami Tri Irma sebenarnya ini sudah hafal dia, tinggal terakhir tadi terburu-buru ya. Jadi kalau udah hafal jangan langsung tancap gas lagi. Tancap gasnya meleset lagi, tancap lagi kan. Jadi santai dulu gitu, tenang, fokus, ingat. Nah, akhirnya kesalahan berturut-turut di Ismail tadi 3 kali kan. Itu tenang aja dia, Nak. Kemudian tajwidnya seperti tadi, ya bi kalimatim fa'atam. Coba Nak ulang lagi itu, wa ijibtala, coba wa ijibtala. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ya, nunnya itu didengungkan, Nak, ya. Kena tasdid itu. Bi kalimatin fa'atammahun. Ya, jangan mahun ya, enggak boleh. Mahun 1. Tadi juga sudah sampaikan oleh Ustaz ini ambiuni bi asma'iha, enggak boleh gitu, atau bi asma' gitu aja kan. Nah, itu salah itu ya. Bi quwwatiu, dengung ya. Didengungkan itu. Dan lain-lain harus nanti diperbaiki kembali ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya, sudah mantap ya untuk penampilan peserta Tri Irma.